Alright, man. This is the new flavor, the Baile flavor, original Brazilian style. Check this one out. Inside the mix. Rapping from United States. Give me a beat. It's Ren. This is your host, Enigma. Thanks to All Right to You. Okay, sinong may coin? Opponent, support. Heads, tails. Ay, Sige. Heads or Heads, tails? heads or tails? Heads or tails? Heads or tails? Tails. Sige, sige. Heads. Ay, sa niligi. Tails. Sino mauna? Tails. Sino mauna? Yung mas malaki. Sige, mawinaw. Shut the fuck up! Ano ka? Uy, time's up. Sige. Dali, disqualified ka ka. Sige, ikaw lang nun. Ikaw na ron. Gina yun. Yeah. Ang iyong ilong parang kasing laki ng talong. Parang dinaanan ng 10 gulong, yeah. Pausi. Parang dinaanan ng 10 gulong, yeah. Sige. Patuglo pa. Mahilig ka sa chicken. Wa ko na kilabot boy. Ay mong na vlog tomboy. Balik ka sa da. Hoy, dagwise panuway. Nagtuin mong laway. What na? Inaabangan kita ay sa sigera. Idol kita sa sessionista. Maawa ka sa iyong mukha. Pakikuha na iyong maskara. Kasing pangit ni Dracula. Barangay. Wala kay maka... Wala'y mahunaan. Wala'y nakatunan sa inyong eskwilahan. Nagdurog kawatan. Ala. More mo, boss. I think Ron nailed it from the start. Really? OT. Wala. Overtime. Sige. Go. Nanalo ay si Ren. Ron. Nanalo ay si Ron. Alias. Tambok. Assim, vem, tchutchuca, vem com seu tchutchuco, vai, vem, tchutchuca, deixando geral maluco. Assim, vem, tchutchuca, vem com seu. Give it up for... Shut the fuck up! Aljan versus Ren. FPC. Sample. Sample. Uy, paduolin para madungog ba? Go.